ner malake nyam kana dialen kontin ba jo me ba jeleng biya kamal ka no online tv channel anda manduni chankos nyak bana jo me bana jenwa kel jo bana ling KUII TABAN DENG Vice President TABAN DENG jen bana right KUII demo kan kono ni amre Läär kana me mi jiram jidit gor jen wo dere chonkel ke channel me ban tin kon lat ko rodian walle ki men chalat ke KUII TABAN DENG ban jalat kel en TABAN DENG ngai kono chore wiki United State dungdo se nyoko mulunya jok en walle chala do shike jek kene kilma yadit bana jome bana jokwen ere Läär kana me gor jen wo dere ne me de jen nyoka na ko ken ko de lertiti de kan chomala shubke ji gwa dan pai kala rech ban jome ban jokwen gwa se me men bana kwen kamana chalat Vice President TABAN DENG jo chalat gwa se me charai ke KUII LIԵTH ke petroleum charajen wonene ajani alaliye dandan tere wiki United State ajani maturika ngod kan let kan ajani liye tere wichin binimi ngoda leda so ko kujamo tidial goken chela do showka ventiu ajani mini oil refinery mentere wiki United State is now functioning ano che report mo che jitup che kam kirma yadit re which ka juba ka jowrana chalat cha jo me cha je post ke social media ka Facebook ano president self kirma yadit te page malang wala ka leten chala do Vice President TABAN DENG chala den go LIЕTH ngoda lede ke jani charwaj bo ke local community ko de South Sudan dar te kamal ka chagor no te ka kor medela to ke chi South Sudan jadela loch rei kor message me chi TABAN DENG che jenon kirma yadit are RUACÄ me bantin kon lat kurden babu kono kulaleng medan chana rajan wo TABAN DENG wen winemi ko we campaign we jalat chi kon diala ngach chi TABAN DENG chela do nene che jo mada ke jo mala che jakwen kirin mayadit en ore which ka United State ala citizen ken ko na tin la ji United State ken no kan mal kan ner ken ke ken ku ken support ano ku ka chonkel ke kirin mayadit ke jo ran shalat chela do na ba a je report din dan to ba ke le ran de kami au en mino yal refinery re United State ki matur konti la LIЕTH la kana jelga jela petroleum ajani letka tel malarektin ajante dialati tel kare ka United State letken ajani ji United State kana warap ke ruwen kan tikan kamal tel kare so letken wana kel che jomo che jelat anono ci TABAN DENG che jomo che jelat kirma yadit men chak lat gwasame che president sapake jogonena ajana che jegba ke government officials ajani che neje kona Vice President and chairperson of the economic cluster Dr. Benjamin Bolmel ken Minister of Cabinet Affairs Dr. Martini Lalumoro ke ta dan dongde kuma dar wakaje Again, in December 2024, the Council of Ministers approved a 3 billion proposal to build a new oil refinery in THTÄT, United States. Again, Kagwade dana shi wala ron kin dangro ngwan take yuti chop ke 3 billion chagar yalakan go de maturin kon tila ngadukula lot keke tila jat kula lot ke pin ano de ka kok ke de kar yalaka ala de new oil refinery de ka nyoko mukwa ke Ajana Tama, the new refinery project would be a joint venture with LIETH holding a 30% stake and private company, Quadley owning the remaining 7%. Ajen roba dana jikan liet gana daga je wa nalpet point wa take 30% ke liet
kati company din michal ka quad layer take 70% are liet mo kata dana kandi da kana nan kajan. It was expected to have reduced reliance on imported petroleum product and provide new job opportunity, further contributing to the country economic growth. La company ti ngai ko na nalped me nang 30% lani chene dong wan chang mo kala long rai we ke juba ko kwaliet kwajele lat ne rin kon le company alo mi chili mi che berech ka do da lat je ke je wala na la ka loka anyo company ne michal ka me company quad layer wajen take 7% lo dini 7% long te nan ke ajen michal ke company private company me munyo don go chiga nal pe chigan jago tinga 30% karodian ke jano en nal pe jen company me dan mo kunale la deploy so munyo don go ngoda ba si fair kata danan let ngadin geje so jo me jen jo dan inshallah taban de gai se kwen ke ma yadi de no liagan tere we ke petrol litre we ke United State ngoda leda kaji United State ngoda noken kaji ke chunkan kaji kel jon jo dan go de nyaye kel mi chala taban de gai kata dan che go je we ke United State en bi ta mal ban je mu den bye bye.